tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaje n'ukutaruhari. Igitondo ciza ku bakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV n'abandi umugoroba mwiza bitewe n'aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twongeye kubasuhuza dukomeza kubifuriza ibihe byiza mwese mudema kudukurikira mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Muraba agaciro dukomeza gushimira n'abakoze subscribe n'abo utarayikora, uno mwanya mwiza wo kwikora kugira ngo tugaducikwa n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tuza kurambura turakubitira mu mujyi wa Kalemi hakomeje kugaragara urugomo rukorwa n'ubutegetsi bubi bwa leta ya Kinshasa bukomeza gutsikamira ubwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi muri rusange, bakomeza kubatoteza muri bice bikigenzurwa n'ubundi na leta ya Kinshasa. Andi makuru turakubitira imisozi miremire y'umurenge turebe uko habyutse, hanyuma andi makuru tuza kuyasoheza mu mujyi wa Baraka hakomeje kugaragara ingabo nyinshi. Mu ijoro twababwiye yuko ingabo nyinshi zagaragaye z'ibogobogo, uruva n'uruza zikomeza kwiyongera muri bice kugira ngo bakomeze bahangane n'ihuriro rya FC23. Rero kuri ubu ngubu ibirindiro bikomeye bikaba biri za Baraka, naho turaza tuhagaruke turebe uko byifashe, turebe ibihavugwa ndetse tuze kubitana na Fizi hose muri wa mushasha tubabwira uko byifashe muri kino gitondo cy'uyu munsi itariki 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Reka amakuru yacu tuyahere mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahagenzurwa na leta ya Kinshasa, hagaragaye umusore w'umunyamurenge bamupfukamisha. Ibi byagarutsweho n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho umusore bamufashe baramupfukamisha, apfukamishwa n'ubundi n'abandi baturage mu maso ya leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa iri kurebera ntimutabare ntizana ubutabera ngo we bwamurengera uyu muturage wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Nta kindi bamuziza, bamuziza yuko ari umunyamurenge, bamuziza yuko ari umututsi, nk'uko nta rindi kosa yari yabakose. Bamupfukamishije baramaze ati se urinde, babwira uwo ari we, baramubwira nazana ubwenegihugu, azana ibyangombwa byari bisabwa nk'uko yari abifite nk'uko ni umukongomani, ariko ntibabyumva batangira kubimutera mu maso, bamukubita telefone mu maso. Mu by'ukuri ibi ngibi ni kajya gasuzuguro tubabwira yuko leta ya Kinshasa umugambi wayo ko ari ukurangiza abanyamurenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta kindi twakora usibye kwigwana, usibye kurwanyiriza ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa kure, kuko ni ubutegetsi bubi bw'ivangura butita ku nyungu z'abaturage, ahubwo bita ku nyungu zabo gusa bwite, kuko ntahabwo wavuga yuko abaturage bafata undi muturage bakamukubitira mu maso ya leta ya Kinshasa. Urumva abaturage batumwe na leta ya Kinshasa, nahagenzurwa na leta ya Kinshasa, bamwandagaza mu maso y'ubutegetsi bamukorera urwicarubozo. Ngahe muzarebe yuko hari aho mu bice bigenzurwa na FC23 bazafata umuturage abandi baturage bakamukora bene biriya mu maso ya FC23. Ntaho biraba, nta naho bizaba, kuko FC23 ari ubutegetsi bwiza bushakisha impinduramatwara mu gihugu, naho ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa aho bakigenzura akiri umututsi, akiri umunyamurenge akomeje kugenda yicwa afungwa. Hari n'abandi bari barafashwe za Lubumbashi, usibye yuko twoshima Imana yuko hari uwo barekuye kuri uyu munsi wa none, ariko ahakigenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ni ubutegetsi bubi bugenda buvangura abaturage, bashiramo propaganda bereka ko abangaba batari abakongomani. Niyo mpamvu bagenda bakorera ibintu by'urugomo mu bice bitandukanye n'ubundi bikigenzurwa na leta ya Kinshasa. Rero nuko byifashe mu mujyi wa Kalemi hakomeje kugaragara urugomo rwinshi rukorwa n'abaturage ariko bashigikiwe na leta kuko babikorera mu maso ya leta. Rero uko niko byifashe mu mujyi wa Kalemi. Reka makuru tuyahere mu misozi miremire y'umurenge. Imisozi miremire y'umurenge kuri ubu ngubu hameze neza, nta kibazo, usibye yuko havugwa urupfu rw'umusore w'umugwanashaka wari wagiye mu butayu gusenga. Mu by'ukuri amakuru avuga yuko bamaze kugera mu butayu bari gusenga, uwo musore yumva indirimbo uko imanuka ivuga ngo Mana badutabara mu minsi ya kera n'ubundi uzakomeze uturengere. Uwo musore akimara gutera iyo ndirimbo ahita acikana mu butayu, ariko mu by'ukuri ibyo bintu byatangaje abaturage bose batuye mu Minembwe, kuko ni ibintu byatangaje abantu benshi, bikanga imitima ya benshi, aho umusore agenda mu butayu gusenga Imana, indirimbo ikamuzamo, yamara kuyusa agahita acikana, agahita arangiza ubuzima bwe bwo ku isi. Rero twihanganishije umuryango we wa bugufi, uwo musore yaro umuryango w'abasita tubahaye mpore mwese, nk'uko twese tumuhuriyeho, ariko umuryango wa bugufi tubahaye mpore bw'uyu musore waraye udusize. Rero uko niko byifashe mu misozi miremire y'umurenge. Ico nico kintu cakanze abantu mu Minembwe, ariko urumva ko byari umugambi w'Imana, kuko amagare ni ibihumbi niko Bibiliya itubwira. Buri muntu afite igare ry'Imana yamugeneye ku isi. Rero naho mu bindi bice bigenzurwa na Minembwe hose ni amahoro kuri ubu, kuko twababwiye yuko MDP twirwana bakomeje gukangurira abaturage bose gutaha mu bice bitandukanye bigenzurwa na MDP, bakabarindira umutekano b'amoko yose atandukanye. Nibyo bikomeje gukorwa. Ubundi
Ico twasaba abantu, ico twakwifuriza abantu ni ugutegura amatike abantu bagataha tukaja kubaka muri gakondo yacu, aya maraso y'abasore bacu bamenye mu misozi y'Umurenge kugira ngo tuzahature tuzahabe ntitukahaterane tuzagende tuhature kuko ico bagwaniye tuzakigereho, impamvu batahunze kimwe n'abandi bose no kugira ngo bagwanire gakondo yacu ntigafatwe bugwate n'abanzi bashaka kuyifata, ariko ico dusabwa nuko abantu bazataha, iki ni igihe co gukangurira abantu gutaha kuko amahoro amaze kuboneka, amahoro amaze kugira aho agera, nubwo bitaraba 100% ariko kuri ubu ngubu byibura hari inzira imwe igemuje umunyamurenge, hari inzira imwe umunyamurenge ashobora gucamo agahoruka mu mirembwe. Ico twasaba abantu, ico twakangurira abantu mu by'ukuri nuko abantu babona yuko ari ngombwa gutaha kuko amaraso y'abasore bamenetse kugira ngo tuzatuye muri gakondo, banze guta igihugu kugira ngo tuzagituremo, abana bacu bazagituremo, ba data bazagituremo, ibyo ngibyo bagwaniye guhera kuri generale Makanika wanze agasuzuguro akavuga yuko gakondo yacu tutazayivamo, ahubwo ko tuzagaza ku mutoni wa nyuma w'amaraso. Zose nibyo umuntu akwiriye gutekereza wese aho ari mu mahanga atandukanye, kumva yuko bimukwiriye gutaha nawe akaja gutura muri gakondo ya basogokuruza, tukubaka amazu tukazana iterambere kuko twebwe turi imahanga ariko tuzazana iterambere mu gihugu. Rero uko niko byifashe mu misozi miremire y'Umurenge, hakeneye imbaraga z'abasore n'abagabo bakwiriye gutaha bakunda igihugu, bakubaka igihugu cacu, igihugu bagwaniye imyaka igera mu 9 bahanganye n'abanzi benshi ariko banga kugwita kugira ngo tuzacubake tugituremo gakondo yacu dukunda yabasogokuruza. Rero amakuru yacu reka tuyasimbukire mu mujyi wa Baraka tubabwire uko byifashe. Mu by'ukuri mujyi wa Baraka kuri ubu ngubu hari ingabo nyinshi zitandukanye za leta ya Kinshasa, murabizi yuko baguze ingabo nyinshi bafite za special forces za Hibu, bakagira n'ubundi n'abari abarundi benshi bari bahunze ariko bakongera bakagaruka mu mujyi wa Baraka, hakaba ingabo nyinshi za FARDC, Wazalendo ndetse n'interahamwe, hakaba n'undi mutwe udasanzwe wa special force uzwi nk'abacancuru aribo bakoresha amadrone mu kurasa za makobora. Hari Freezer M23, aho M23 yafatiye Furi kugira ngo ikomeze irinde uwo mujyi wa Uvira yigaruriye. Rero ibyo bice bya makobora uwo mutwe wa special force w'abacancuru ni ukomeza gukoresha za drone zizwi mu bwoko bwa kamikazi zituruka mu mujyi wa Baraka, ahari ibirindiro bikomeye byo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Rero aho ngaho niho hakomeza kuva izo za drone zigenda kurasa za makobora ahagenzurwa na AFC M23. Rero uko niko byifashe n'ubundi intambara muri ubushasha wa Fizi kiratutumba ikomeye, kuko mu bice bya Fizi twumvishe amarikodi menshi amajwi y'abaturage bavuga yuko badagikeneye Wazalendo ahubwo ko basaba M23 ikaza kubabohora kuko yabohoye umujyi wa Uvira. Ubundi bari abaturage barahagenzurwa na AFC M23 batanga amakuru ku babo baturage bakigenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubutegetsi butita ku nyungu z'abaturage, bakababwira yuko twebwe aho tugenzurwa n'ubundi na AFC M23 ko dufite amahoro. Rero abaturage nabo bakifuza yuko M23 yazanye amahoro muri ibyo bice by'abaturage, bababwira yuko bafite amahoro bagenzurwa na AFC M23, nabo bakifuza yuko M23 yabazana amahoro nk'ayo abo baturage bafite bahagenzurwa na AFC M23. Rero kuri ubu ngubu amakuru mfite nuko abaturage bamaze kwinuba Abazalendo, bamaze kwinuba interahamwe, bamaze kwanga abarundi mu bice bya Fizi, bakomeza kuvuga yuko bamuyomba bakwiriye kuza akababohora nabo bakabazanira amahoro. Rero numvise umwe atanga ariko davuga yuko nimubona abaturage batangishe gusabisha M23 kuza kubabohora, muzamenye yuko naho hantu hagiye kubohorwa kuko AFC M23 igenda yumva akababare k'abaturage, ikumva akarengane k'abaturage, igahitamo gutabara abaturage kuko biri mu nshingano zabo. Abaturage batabaje M23 akabwira ko twebwe tugoramijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bufatikanye n'u Burundi n'abari ababirigi bose bakomeza gukoresha ziriya za drone. Rero M23 yumva akarengane kabo igahitamo kubatabara. Rero ngo yavuze yuko nimwumva abaturage bageze mu kigero cyo gusabisha M23 kuza kubatabara, muzamenye yuko hataraye hagiye kwigarurwa n'ubundi AFC M23. Rero umujyi wa Fizi hakomeje kugaragara urugomo rukomeye kuko hari ingabo nyinshi zitandukanye zahuriye hariya zikomeza guhungabanya umutekano w'abaturage, n'abaturage bakumva yuko basabisha M23 kuza kubarindira umutekano. Rero ano makuru avugwa mu karere mu by'ukuri mukomeze munoge n'amakuru yacu tugenda tubagazaho umunsi ku wundi, ni televiziyo izahora ibagazaho amakuru atandukanye y'akarere, itazahwema kubagazaho amakuru. Habe na gato muyikunde mushikire mukora subscribe na share.